Sultana. Asiye ndabarusha wewe byagenze bite? Ujya munsi nyine w'ubukwe bayikumva ati uremeye kurongorwa na Nuseya na Bosco Hamza. Yavuze gute? Ubona sinavye sinavye nshaka. Kumunsi. Cyane yavuga ati urazi kituma yari afise uwundi. Nuburi mu kanwa buratibuka. Ngo nturajya kiri nya mu kanwa gatatu buratibuka kandi yamaze gushika mu kanwa. Rero ntuvuga ngo nigishoboka. Sinushobora kuvuga ko kidashoboka ariko niko nzi gusa ko Badra afise umuntu akunda. Witwa Anas, ivyo nivyo nzi. Afise umuntu. Koje sasa tusubire ujue kesho. Afise umuntu, nadadili n'umuntu sigikoko urumva azora. Lakini chama tu asijitile pressure ya mapenzi, asiti high level ya mapenzi. Azora bukuno amushira reserve nkabya bindi byakire batubwira ngo. Natana wanongera kwambia niko na mtu wao ukashunga. Unajua gari na kama mapini manera. Hivyo sivyo. Hivyo vinatupa maadili. Kile kunebe ishuri. Mtu ana reserve pili moja likitoboka. Kwani mwanadamu ni gari mpaka wewe na reserve. Twende sana nafikiri muda umefika. Unaondoka eh? Haya. Hizi shughuli zako hizi. Yaani kila nikipita ni Sultana. Basi yangu haya. Sultana. Moon. What's wrong with you? Daddy? Sorry. Hello? Kuna tatizo? Hakuna. Why are you looking at me like that? Mbona unaniangalia hivyo? Na wala hamna lolote, hamna. Watu nani? Kuna ambavyo nataka kusema au what? Hapana, tunatoka hapo muda gani? Mbona tunasimama muda mrefu sana? No, sorry, kuna notes nilikuwa natafuta niandike niongea kabla tunaingia hapo sasa. Hamna, nakusubiri tu tuondoke. Kwa hiyo tuondoke. Sultana. Aho mukunzi wanje na twobigeza kugira tubitorera umuti. Ibyo naza. Siju. Tayari. Urumva ukuntu ibintu bimeze. Uyu muntu yahase ku neza. Tucisha hacu. Urumva? Yego. Urabona ingene byagenze tubigenza buke. Etape par etape. Tukapanda polepole, tukachanga mada, turakenyura ibintu nibindi ariyangira. Sawa? Abandi bantu baramuhenda aremera. Si wali mudanganya kazi kya byabo kuzidia bitu. Ico gituma rero umukenyuro wa nyuma urageze.
ntushiremo ibishobisho ni plan B ntushiremo ibishobisho cyo kuvuga iki uko twagize ama plaza ya mbere byaranze ubu rero ukuntu bimeze hari akantu twari twakenyuriye abagararije nkawe uwo muntu rero ako kantu umuti ako kantu n'umuti uwo muti ushira mu byo anwa kandi icyo cyumi nanjye nami ndavyumviye icyo cyumi none iyo muhamagaye ntaza azoza azotegeza kuza kwaza rero aho ni mahiri kama unamuitisha na kuja na sisi tunataka ndamwire kuko ari umunsi udasanzwe niyo woshaka ukamubwira uti jewe ndashaka kugira ga surprise abakobwa urazi ko bakunda ama surprise kandi bijanye n'amaisha yacu iyo mu misi imbere nibiki hama umwumvishe neza ko mbere ashatse yoza yiteguye n'umwambaro mwiza kuko azoba ari umunsi ntibagiranwa azoca vyumva hama kuri uwo munsi uzobe wateguye akantu k'impeta ka feke umwambike kugira zubare cyane aho rero nta kibazo kuba ari fiançaye kwiki kuri serie n'ibiki sawa nivyo hama uraba ingene ugashira muri juice azoba ari kwaranwa uravyumva neza kugira niyanya gusa amasaha abiri wewe umbonye kwanyuye cumure kurataye uravyumva neza ucumure kurataye nyuma y'amasaha yo abiri azokubwira ko umutwe umugwa agwaye n'ibiki uzotanguye nturi docteur yego iyo ndabizi ku mpanda tangiye kugira iki ku mpanda higa iyo umuntu umurungitse ku kibuga cy'indege tuzorondera umunsi nka kumwe twapanze ya program bwa mbere vuba ejo cyangwa ejo muri weekend kurikira nukurondera rero muri iyi minsi iri imbere kurondera umunsi tuvugane kuri telefone dupange gahunda sawa mwizi siku za mbele hapa mu weekend inahitajika kuko birihuta tubikore erega kimya bive mu nzira erega doctor icyo utazi niki iyo umuntu umubwiye uti fata indege uji Buraya akanga umuha indege yo ku mpanda ahubwo nyine niyo ya hafi hari kindi nabi none abantu nibababwiye bati zamukorora mupfutse umunwa bakiyankira corona ikiraza kabisa ubu barawupfuka kubera corona kandi kare bavuga ibitabara ubu bose bavuga ibiharuro kuvuga uwo no mugambi usigaye nta yindi nzira tuma twobicisha ariko sawa umugambi wanyu sawa komera hakundi niko bimeze boje urumva nk'umudokiteri icyo kintu nzogikorera kuzorendera umuti ndawutegure neza hama nawe tuze kurondera kanya umuti suwurondera naze ndawuzanye tugiye ku muduga ndawugwa uravyumva ushobora gukora uko twabipanze ego uradirwa nyene muri juice ukaca usana juice ntavyamenya nta kamoto nta kimwe uravyumva nta nakimwe yo gusa agutelefone akakubwira ko umutwe uri kuramubabaza abone ibizunguzungu soca umubiri tuye abanza usinzire ntumubwire ngo kwa muganga uzomubwira abanza yo hava gupfira mu minwe utiruhuka birahera ndazi ko nukubera ama stress y'ingene nakugiriye surprise y'ibintu ubundi mwazo kwabaga aburi nyinshi twishura c'est ça par exemple njuni kumgeuza wasije wakajua kama ni urozi tumempatia unaona na siku watasema wapime wengi utapima utahakikisha hakuna urozi sawa je nta kibazo bari sawa toifu Sultana. Yeah, tuko hapa nje, so I don't know if we should wait for you au nakuja. Basi fanya mbio please, because you know that niko nafasi nyingine ya kwenda, so I'm just waiting for you. Please 5 minutes, fanya mbio sawa. Okay.
Kwa hiyo tunazidi kumsubiri. Yeah, just wait dakika 5. Okay. Eti makini asija katuchelewesha kwa muda wote huu tumemsubiri. No, just wait. Ni mzuri wa sura na tabia, si mrembo kanivutia. Si mrembo kanivutia. Wow. Hivi wewe ndo unaimba hivyo? Pretty Ni good. mzuri wa sura na tabia, sio siri mrembo kanivutia. Ni mzuri wa sura na tabia, sio siri mrembo kanivutia. Ni mrembo asiye na majivuno, ana vigezo kauteka wangu moyo. Sikitiko hatambui jambo hilo, kuwa mwenzio mina kufa na mawazo. Mtaratibu si mwingi wa kuongea, mwangalifu hilo nimelimpendea. Mtaratibu si mwingi wa kuongea, mwangalifu hilo nimelimpendea. Ni mzuri wa sura na tabia, sio siri mrembo kanivutia. Ni mzuri wa sura na tabia, sio siri mrembo kanivutia. Natamani ningemuweka moyoni, ili mradi awe wangu maishani. Sina amani nikimkosa huyu mwali, kweli jamani, kwa mrembo huyu silali. Mtaratibu si mwingi wa kuongea, mwangalifu hilo nimelimpendea. Mtaratibu si mwingi wa kuongea, mwangalifu hilo nimelimpendea. Ni mzuri wa sura na tabia, sio siri mrembo kanivutia. Ni mzuri wa sura na tabia, sio siri mrembo kanivutia. Wow. Kweli kumbe ulikuwa unaimba vizuri hivyo. You are still uko mwimbaji, like seriously uko na talent. Yo, na mimi like maneno unaimba, is there somebody special? Kuna ambayo unamwimbia like wala sikia kama vile it's a special song ambayo unaidedicate to somebody, umemtungia mtu labda, au ni nyimbo ya mtu mwingine, ni ya kwako? Kwanza hii nyimbo ni ya kwangu binafsi ambayo nimeitunga, na nimeitunga kwa sababu ya mwanamke mmoja ambaye nampenda sana sana. Kwa kweli nampenda kwa kiasi ambacho kila nimuonapo peke yangu nafsi yangu inakuwa kama yenyewe napata na mshtuko. Ila tatizo limoja, kumwambia ndio shida. Yeye nampenda sana mno, yaani nampenda kweli, lakini kumwambia, yani ile kutoa hofu na kumwambia kweli mimi nakupenda, inakuwa tatizo. What's there to be scared about? Unaogopa nini kama unampenda? I feel like lazima mwambie hii nyimbo, I'm telling you like personally myself, ni nyimbo ambayo nimeipenda sana. So sioni mwanamke ambaye aweza kaifurahia, unaona? So kama unapenda mtu lazima umwambie, usukajua, usiogopi, maybe anakupenda pia, au like anaogopa kuambia. So
just kuwa huru mwambie, lakini kwa hii nyimbo I'm sure 100% like atafurahia. Myself lazima advise, yani ni nyimbo nzuri sana kweli. Unajua ni kweli hilo nilizungumza ndivyo ilinielevyopasha kuwa, lakini kuna baadhi ya wanawake wengi huwa hawaamini hivyo na hawatambui hivyo. Na hata huyo ambaye anampenda, mimi na imani huenda anaweza kuwa na uelewa kama huyo, ila bado natengeneza ujasiri kwenye moyo wangu ili kuweza kumfesi na kumwambia yale ambayo nina kwamba yanausibu moyo wangu, ila nasubiria muda tu. Nina imani kwamba iko siku tu isia study school na kumwambia basi good luck, lakini I'm gonna how you say it in Swahili, nitakupongeza for the song. It's a great song, ni nyimbo nzuri sana, myself naipenda, so I just hope everything inakuwa sawa kwako. But ni nyimbo nzuri, I don't feel like kuna cha kuogopa or like, na imani kama ataifurahia. Myself nimeifurahia kama as a woman, kama mwanamke nimeifurahia, so ni shida ya kuwa na hofu kumwambia, but it's your choice. Ukisiku utaamua ni sawa, lakini nimeifurahia kweli. It's really good, you're talented. Asante sana, nashukuru. Na vipi kusikana huyo ambaye tunamsubiri paka sasa? Nimpigie simu, otherwise just I feel like tuende, maana yeye mwenyewe ananikawiza all the time. Kwa hiyo unaona tu bora tuondoke. Namwandikia message kama nimearekia, just twende because ananikawiza, myself niko na ratiba nyingi, so twende. Sultana